Beombithi bathato kuma ntereche matakiri wardini ya Nkondi baithulite njira njiro ya kuringa rui na generator te utumira beterori araba utumira ngasi ya kurua bawite bonire otiabo kulukira mutandao yo TikTok mbere yo yukobya bakiwa kurema na njira hii kubatethetie kunyia ngarama nene kumane na witia kwa goro ya beterori iborete beombithi bangi utumira mitandao kuthoma mantu yara yombekio batethi oturone ya burato tarirwe Paul Wakabithi. Iba okuruba gatigati kumantereche matakiri wadini ya Nkondi Tharaka South Sub-County barahende nkuruki bombite kwirutaniria kiri urimi bubu wa nyanya ntere ino iguru twathugania tona ibwa muno turimite twambirie na 20 by 20 twathi tukenanaithagia urimi mpaka watuika thaino tukurima Kenya kulingana project ino yetu tutumirite 1.3 lakini tukanjira guketha no tukethe kuma 5.5 kirithinira bakurukagira bakwanjiria urimi bubu witia kwa bei ya petroli inde nontu guchugi ko banta kumbana baracheria njira bura bomba gutumira ngasi bantu a petroli nikingo bomba kunyithia mbeca iria baithagirwo bagitumira kagita karaba gupampuro ikuma muroni TikTok na to connect batonete to connect batonete ya tuteria muno nundu pande ntugo njerete emwe ya tumagira maguta mangiri 3,500 lakini ngasi nukuringa ngasi moya ngasi mono kuringa nyogo ntugo inya ko reference siringana ntoro bande kirema wogu twatumagira generator tona generator na expensive we twachogia tukuma ki 20 by 20 twarimeke mwana stima watuka steel na expensive kindo twathi tona ngazi zietumika twambirie tumira ngazi tukwambia tumira ngazi very cheap icha tutethirie muno twa cheap kurima Kenya tutetegitika tukarikia na twarikia thaino ituketha tukona twina machiaro mega aguno twagire ku realize that gas no itumike kurani generator na idea enu twamikuria na mwanka thaino ende itumbite go convert generator mbingi muno watuika iritumira gas bantu wa maguta mama kawaida anjirite na makinya 20 thino baririma ega nkuruki 5 makitika itho embega ya nyanya no ntoto baba ingi batharaka beta ya boa isioro bantu itoka jiando na gugu kuthio chwa nyanya nogo na ikio twatikia advantage kuwa no twande nyanya atizi ngo kwina challenge yenu niyo challenge ya na Tharaka muno no ntunyanya na gutiri arimi baingi ba nyanya tubagira nyanya kajiando no ntitwandite Kenya na gutige nduwitia womba kwaga mundani uyo twina ngao turuthite no tugure no tumutere kinye pwesara twatuma mariti tukaira Mombasa twatia kuja Rwanda ile tomba kona mbesi mbingi twatukwira ndere tuturale mpena vision endaya tukumba kutuku ukeranire na bwana Patrick urana agronomist county ya Tharaka Nithi na oranguru kethiritwa kibanenkagira mataro ma urimi bubu wa nyanya batwi turiaja yo kuba support na tubatetherie mantu na ja urimi kiri imera bio ndeitu tubaeja utaram na ikenda mea murimi arima akarabwega ekira mbeca muko ndiguru yetu igakarabwega na kethura ino kiri izi bwa companies batutethagira muno no tiba young ground bagatu advise mantu matikine kono orange na itubatumagira ko wingi muno na experts baba ingi muno bari mitenya itubatumagira muno tanda kenge witho twini yitwa kiremi kwina David Kiremi wa mukure twanta kathoka witho ari mitenya kwa miaka 5 mbito ya ndaka ino kirimbe ombithi mtu na ugati na mbecha kurima no mbire 10 by 10 nkona ndaka chetu cha matakiri na cha Nkondi ndokyo tweki wito nini lakini baingi benda utinda stare market batakwenda kuruta ngugi lakini kinyoka njire 10 by 10 ukamba ukarema ukawata tukarema kidogo ukanjire kuthukiongagira at least umire tione wira bure karibwega berutane wira ondo nigo ngambirie kurima mbere ndambia ikajiando bantu ta mashuru kimana inondo ni ore mbwebwega ndakaria mundu omwendo na ari maruta milioni 4 kuma ntorani ya matakiri wa dini ya Nkondi nkiripotera Uru TV Bitu wa Paul Ugwa Kabithe.